along Burmese Sapori Keneblong. Dongka Mukang Waisong Indoor Stadium along Badminton Tournament Angdong Kiti. Wathat Langso Sirdihuna Klamalong. Janajati Dharma Sanskriti Suraksha Manch Program Ajay Mek Kedingpon. Dhansaria Long Aron Repen Kevang Burmese Sapori Nepon Long. Nagaland Pen Lanka Anat Kepon Bom Ahutsi Laso Supari Police Atum Thoila Plikep Nebdun Longlo Pusi Police Atum Pachini Pon. News Text Report Bearda Live. আজি এটা গোপন সূত্ৰত আমি গম পালোঁ যে নাগালেণ্ডৰ পৰা লংকা অভিমুখে বাৰ্মিজ চুপাৰী লৈ যোৱাৰ কথা। সেইমৰ্মে আমি এটা নাকা ছেট কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা, আৰু সেইমৰ্মে আমি দুখন টাটা যোদ্ধা গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ। তেতিয়া তেওঁলোকে এখন মৰাপাট ওপৰত কঢ়িয়াই আনিছে আৰু ভিতৰত বাৰ্মিজ চুপাৰী। সেয়ে আমি সুধিলোঁ, তেওঁলোকে কোনো ভেলিড ডকুমেণ্টছ দেখাব নোৱাৰিলে, আৰু সেইমৰ্মে আমি ইয়াৰ এগেইনষ্টত এটা কেছ এটা ল'ম। মাৰ্কেট ভেলু কিমান হ'ব এইটো? মাৰ্কেট ভেলু আমাৰ তদন্ত চলি আছে, আমি গম পোৱা নাই, আমি কৈ আছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা কেইটা সময়ত ছাৰ? এইটো 7টা বজাত। Patumi Niphai Troxy Arni Nijongkar B Anglong Bitung Constituency Keparlo Dongka Mukang Waisang Indoor Stadium along Lightning Club Pen Patir Ponsi Karlitang Klengdun Tournament Pen Second All Assam Non-Ranking Badminton Tournament Angdong Kiti Kepatu Padopo Laso Angdong Kiti Badminton Tournament Kepatu along Alohiaman Pen Kachetongdon Lage 3-number Autonomous District MP Horan Singh Bay MLA Dor Singh Ronghang EMs MSC Slapen Manpeng ke dobang puabang piatum sitami chetong dunsi mayardi pidut dongka muka pen Bearda Life appearance ke Bidbor Bay report. Ito Horan Singh si Nongi Pijir Ponto. And also I would like to request Abhijit Datta Manalis Saha, the winner of the veteran mixed doubles. Once again I repeat, Abhijit Datta Manalis Saha, please come to the right. Now photo taking shot ala prize pick up. Horan Singh. Congratulations, the winner of the tournament, veteran mixed doubles. Now we'll go another category, veteran women's doubles. Veteran women's doubles. I would like to really honor. And also I would like to request the winner of veteran women's double, Ma'am Kachetewanti Nirmali Tiranti, please come over to the victory stand. Allow it to Panta, Aprangi Mangja Pantu Kuningira. Richard Epithadon Maniato, veteran women's doubles ke high point in lowing and moving off
Platinum 13. Olasan second. Olasan non-ranking. Non-ranking kita beda. Ranking kita dulu. Aturan Karbian Long, everything is possible in Karbian Long. Okay, thank you. Okay, thank you. Jadi Karbian Long dia tadi jaket Olasan mendalam. মানে সকলো খেলুৱৈ ভালকৈ খেলিছে আমি উপভোগ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু আগন্তুক দিনবোৰত যাতে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা যাতে কাৰ্বি আংলং যেতিয়া এনেধৰণৰ ক্ৰীড়া আমি হাতত লওঁ বিশেষকৈ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং কাছা স্পৰ্টছ আৰু কাছা কাৰ্বি আংলং স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন হোজেনত যিটো খেল আজি আমি লৈছোঁ আৰু এই খেলখনত বহুতো মানে খেলুৱৈসকলে যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে আজি বিশেষকৈ আজি চূড়ান্ত দিনত খেলুৱৈসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে গতিকে মই সকলো খেলুৱৈসকলক আন্তৰিকতাৰে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আহিবলগীয়া দিনবোৰত তেওঁলোকে যাতে নিজৰ যিটো অৰ্হতা নিজৰ যিটো টেলেণ্ট তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ ভাল লাগিছে Nijongkar bianglong lakhai si duar amla keperlo bothat lang so serdiuna klamalong Indigenous Faith and Culture Protection Forum District Workshop Program ajai mek kedengpon labang so mai kache pahem phu pon Pradip Terang lapen alohia man pen kachetong dun Arun Terang Vice Chairman Small State Industry Robin Chandra Boro Maiphi Kalyan Ashram Working District Committee lapen Pregjam Mai Puchun Bangatum Chetong Dunsi Mai Ingsam Chin Pen Pechun Pon Wathat lang sopen Beauty Life Appearance Rajiv Hanse Report West Karbi Anglong adat Serdimun Aklamalong Donajati Dharma Sanskriti Non-Spen Isya Workshop Kibi Naso Workshop Kibi Bangke Hep Karbi Anglong Dibasang Bongpak West Karbi Anglong Long Inglong aso Donajati Kidu Anapan Isi Awareness of Program Awareness of Program Gala Kulo Je itu Donajati atau Imekang Rights Kutipima Laso Kachichini Nangi Apan Alpen itu Nupan Especially Donajati Apan Constitution Long Upia Provision Duma Lasolam Tiapita Kachithan Je Pansini Tundak Mondol Timpen the constituency circuit do constituency circuit pelan the Mondol committee to nage tong perlo the Mondol committee atwapan kethan timung bake state bank dot kumbang ke hai Poliram timung ke hai alang tu banglo alang constituency Ladakh Mondol represent secretary pen chenglok angton members atwapan anta Ladakh ditung Janojati Suraksa Mas pen Janojati pan ipima ke mangpi bang mo kan ko physical matha paman itu laso awareness program laso kecimung kan dia pasti isi workshop gitu so workshop nang ithan policy kenang so dalam dela hello je India constitution ng article 341 42 ST pan laso provision ng bang pima ke top kada plain picture dalam laso ke pink lak dia pasti ditun Janojati Suraksa Mas isi ka timan bolo je Laso bang pijun serak si itu Donajati ke doa bangke constitution isi safeguard ng pinagi. Constitution ating kan lo pulo punte Donajati a criteria do pipi aton aropensi Donajati puti puita ma hala so ating pen kapuiri atupan criteria long kili dundia pan bangke dag bangke ST hills ba ST schedule tribe pen ala lo pan bangke delisting mate adak bangke amen in tanang ko bangsi itu India government pan puanang tuniri nang kusi injilada kado kabe West Karbi Anglong long ke constituency sirkep pen ke bang worker atong kasi itu pigi pakai kan